Belum terbaga di Farno kita bubala. Saya umat data. Jadi ketika lo harus diri kami orang-orang di Bukara Korea. Asal anak tanah, namanya. Oh, video amat pasuh do. Jadi ison jongjok kami di kita nama rahawanan di Bukara Jokuta. Perlu ngobi. Para Jokuta siraja ngoba. Lo kita bubala. Ison las rohanami. Perlu ngobi di hamu suhu bawa dohukor. Ngobi di kamu sangat kajut. Kuli ngopi soalnya, asmaroha, melihat nanti Tuhan melihat yang kita selalu hilang, jadi hamil, kita nomor kamaran, kalau tuh masa tabi semua, nanggung sama aku, kalau sudah boleh berdoa, asmaroha, nanggung sama aku. Pengaparan di bagasan Abu Geroma di Pasar Batuan di Opung Bangun Durwon, Kajiru mulai dibuatkan. Malah dengan kita talukna. Iamu akan mengudapku opungku. Las rohanami pemerek kamu akan udah opung. Di sana rohamu batu pahon ulah nabelga. Pasang apon na tutun tahun opung namion. Ibek kamu makuli ko sa bangunan sejauh satu punya lama. Uhud marsimorot lupus tirji urap doraga bulunta. Atau pahon sada ulaon pasang apon na tua takas day arong do hata tu naman do video hatoras gaito kamisobo di belian isi halak na pasang apon na toras pasti ito dapotan kapasawian pasrohan namin marhiti tali ang napong alator di muluna nabotamu makapasupasu kung asakap dibek kamu ibarzong muluna demalabe sondet na baon naki rohami di tanah warang di rohalo hita ikarbotak di pungon bulas rohata ada batu pahamu ulok kejegaran di pungon alani olabe pali rohami karsobbejo tu ada bangmu rabdo upol hami no burunta las marohamu so di mahadas yang pada bunta sulman dua pangkasa pada ada Ihana kita barang kita dulu memang bola suka nyon beda memang gol nomor 10 arang-arang dari babai. Pe holir roh ami jo ana babu
patuluhon sada subutot de hita kebar buhat lepungon jadi ala hita sama hita datang boleh kita merasa hatan balas marata malorope kalian hata boleh hati pesan kami las maramate jadi hita be amar-amarang kita lumubi apa para duput tabubara asata kebencang uduran ni asu udurta yang di kita amarang kita dapat nabe asa usur hanta unang adong nian walaupun kamboi sudi apabila saya ada perwakilan yang pamamai tak ada. Nah, sorry mak. Amang nama nami. Sau katutu lihat mapang gabian, lihat kahorasa. Diulau kajagarong di dua-dua namyo. Alani alam mengulobio. Kita boleh kadokan. Atur mahani. Katakan saya. Baru sabuluran akan ini ya. Mulai kami Simatua nami, natulang nami, opong nami hamu saluhuna. Di naupar horason, yon natua-tuaon, apalagi dikyon. Siap kami beruhuna hata koron nami do, las roha nami, buasa tong las roha nami. Iba tuduh hamu ulau bolon. Ulau naupelga lau parkorhak ni na dua-duaon lima haja jagarna ikongannya alaman bangalahat lobus tiyo-tiyo dalamuna dalam tamar pamiduang may anggia madi budian ni na dua-duaon tiyo madi hita dihamu tak lumubi panggabian dohong karhorasa anggia maduduru binut di budian ni na dua-duaon jumpa mapanggabian parhorasan idok na tua-tua tu hamuna saluna kata hula-hula nami taptulos si bagatin madidolok di panggiringan horas matutua kana marhambarangi suasongani namburuna puhu mamasi pangiringan ama pargosi emang nabalo asaro hali marsoba tu rajai hula-hula nambio baik soba
karena anak sinahul kior biar kesoalan pasti kior apa yang merasakan Pagdungaluan Arko-arbat Dijunggol di Opung Bagung Bagung Singalango Ya dinamon tubuh madinamon tanggal 26 bulan 6 tahun 1975 Rumah godang dinamon Paramuliam ma Tua mengambil airang Apu bangun doli Nainggodan Jalan bahasa-bahasa di Batama di Nasida Tolu anak Rohot Sia Boru Ya anak si nomor sada mengalak boru dirajai nama ban siap patatane jalan di bahasa-bahasa di Batama di Nasida orang anak dohot tolu boru anak si nomor 2 mengalak boru rajai ulah-ulah nami naibaho sa Tanjung Bunga jalan di bahasa-bahasa di Batama di Nasida 2 anak dohot tolu boru ya anak si nomor tolu mengalak boru rajai ulah-ulah nami Sinaga jalan di bahasa Batama dan Sida 2 anak. Boru sekangan marhamulia matuaran yang bernami Hutagaon siar kota Tade jalan di bahasa Batama dan Sida 2 anak dohot 5 boru. Boru si nomor 2 marhamulia matuaran yang bernami Sakangubal jalan di bahasa Batama dan Sida sada anak dohot 10 boru. Boru si nomor 7 marhamulia matuaran yang bernami Kota Barat jalan di bahasa di Batama di Nasida tolu anak dohot 5 boru. Boru si nomor 4 marhamulia matuaran yang bernami Asibuan jalan di bahasa di Batama di Nasida sada anak dohot 5 boru. Boru si nomor 5 marhamulia tu anak yang bernami Singatinto Pasari Hujai jalan di bahasa di Batama di Nasida 5 anak dohot 4 boru. Boru si nomor 6 marhamulia matu anak yang bernami Tapu Bodon Sian Batang Toru jalan di bahasa di Batama di Nasida sada anak dohot sada boru. Boru si nomor 7 marhamulia matu anak yang bernami Sagala Sersagala jalan di bahasa di Batama di Nasida 4 anak sada boru. Boru si nomor 8 marhamulia matu anak yang bernami Lubat Tobing jalan di bahasa di Batama di Nasida sada anak dohot 5 boru. Boru si nomor sia manang boru sia pudan marhamulia mon tu anak ni awang boru nami situkir alai kang tubuat taput dobe on gomos mangidon nami tu kada mangdon dainak kau dah ulah nami astagok kamu tulang bebere molon tibu karona putoro karburu tugi zakka pahopus nomor sada mengalak boru di raja ulah nami setengah bau bahasa di Batama di Nasida sada anak dohot sada boru. Pahopus yang anak nomor 2 mengalak boru raja ular nami situ morang di bahasa di Batama di Nasida sada anak dohot 5 boru. Pahopus nomor 3 mengalak boru raja ular nami si alon alai ram tubat kaput gede wasra nami tombo kamon ditanyamu. Pahopus si nomor 4 mengalak boru raja ular nami Sinaga jalan di bahasa di Batama dan Sida sada anak dohot sada boru. Pahopus si nomor 5 mengalak boru di raja ular nami Flores di bahasa di Batama dan Sida 2 boru. Pahopus yang anak si nomor 2 anak sekangan Pahopus nomor 2 mengalak boru rajai ulah nami sialoh sial berbaba alai tong raja nami nang marodak tutor di bakan bulu tugijang tong nabok kamu ditanyamu anggiat di bulan nida pungon atau tubat tapukon asa boy tabalas raja kamu lakon. Anak nomor 2 mengalak boru raja ulah nami pajahitan sial kerasaan
dan di bahasa di Batam dan sida sada anak. Pahapu boru sian sekangan. Pahapu boru si nomor sada marhamuliama tu anak nang boru nami si marakir tu bunga sada anak dohot obat boru. Pahapu nomor 2 marhamuliama tu anak nang boru nami si dabutar dan di bahasa di Batam dan sida sada anak. Pahapu nomor 3 marhamuliama tu anak nang boru nami si boru jala tu bunga 2 anak. Pahapus yang baru, pahapus yang anak nomor 2. Sekarang perhamulian ma, tu anak yang baru nama istri tu masih ada anak do tolu baru. Si nomor 2 perhamulian ma tu anak yang baru nama setengah ngobang, tu ma 2 anak do 2 baru. Pahapus yang baru, si nomor sada, pengumuman sudah pahapu 10 anak. Pahapus yang nomor 2 Pahapus yang nomor 2 mengalak berajai ala dan tubuh-tubuh depet. Pahapus yang baru nomor 2 Alhamdulillah batu anak yang baru nami sinura senjata bunga tubuh masada anak do 5 baru. Pahapus baru nomor 4 muli matu marga huda julu tubuh masada anak. Pahapus yang nomor 3 Pahapus nomor sada muli matu marga hasibuan tubuh ma anak tolu anak sada boru. Pahapus yang boru nomor 3 muli matu marga srilai tubuh ma tolu boru. Pahapus yang boru nomor 4 muli matu halak Jawa. Pahapus yang boru nomor 8 muli matu marga setumarang tubuh ma sada boru. Nini siang anak pitu halak nono siap boru 20 halak. Pengumuman sudah pindah perdei nangon opung namion. Anak para main boru hela pahopus yang anak pahopus yang boru doh nini nono budamna 182 anak. Dari hari Kamis tanggal 27 bulan 2 tahun 2017 marjungolu ma dei nangon. Jadi marumur ma dei nangon 1 tikyon 22 tahun. Somanima jujur ngolu nabu batu pahami. Di sudia ka holso yakka turi dai namon panapapun ape asa marora tutor nomor kudu tugijang asa bok kamurut bidang nyamu asa atop tubuhan tapu di sudia ka pinopar ni namon nason dapat aka hajal maadepe 5 pagidon nami do tengah nami tuamu bihita saluhum data dumobat girajan huda nami malah teman dihita malah teman tuata betima ya muna ka iboto nami do kalay nami atau tongdo sisada sitawarap do hita dison naporo lay boto akasu boto kami di bermati ni naporo nami on ala barujung imana rohami akka raja ni hula-hula muna ala dia kamang moro adora soro ko kami akata nami perjulo majo kami nami tagut tak stotoran nami amang korong resi nami asa marmula na nagabi marmula na horas baik gutak mula-mula asa hot utok koreami baik namun sopa sekali lebih langkah resi nami gutak mula-mula asa lihat gabi lihat horas main gutak pengajian naik langsung sopa
langka, sepi tengah, sepi batu langka. Pas kotoran nami, tama Tuhan yang perkasi nami, asal makatay Tuhan itu raja perburuan dengan. Kami mah merong perkasi nami. Dia muna, pinapar ni napuro nami om, anak lohok puro. Sok dia nang kapahaw puna sa luhok na. Di sana bro kami, kalau kita sonop kami pernah nami terop sa biga, akamang boro, namboro, lumobil at kabere nami sa luhok na. Lasmaro hamuna, sorry lo orang kasih situasi. Jadi ala nih, tiha muna lain nami, pinapar nih, namboro namion, dohot bere nami buru. Tiha namboro namion, lima tina marujung namboro nami, di bagasan pertikyanon rohami. Layak kai moto dohot tahu bere nami buru, lumowi dohot yang ikut amal jonok. Ayo dia ke amal jonok ini. Alani ala adong do di bekamu nak kiningan pajun hula-hula imam wanani hari sasira jamoba alaya dia kamang baru nami manang naisa pihanok kamu marsyujuran baru tersada pihobek kami songon tau sepasu ni korti nabi ima siapa jaruan sira jamoba lasmaro hadia kamang baru nami ima pirompar nyamang baru nami sira jamoba ate kamang baru ate manang naisa bihawan na masyujuran mahamu soalnya mga barzuro sama buwan nami siyan hani buwan ng arimona marga sinurak lumabi ng nilay nami idok na tua-tua betar poji betaran habas molo sa mga diyokin na nipapenan nami banggoy hamong gano sehingga mana pinasunya katati nami ikaw ni majo sa mga barzuro tukasat nami lupak kamot kabaparan nami ima alang baro nami si Raja Mola. Jadi semua nang nilai nami lumobi di hasuhut di son nang kailan nami pe di son dohot amani kepit di nilai nami do akahelan nami buru nami molo pe subuhi pihak non hamu ganok masere sada pasu-pasu nami na jalo hamu na pe kay toda dak kalay nami do kelang lumobi mana kawere nami sa luhuk na sudi ba hamu na waktu sangat dia kan dapat beran nabi dia ka pasu-pasu majalo hamunate abang borona jadi semuanya nak sidoram nabi tuha muna aka abang boron nabi asai dok na tua-tua dari tama bagawi tu modalon sita dua kubere kami ala nasro hamuna jalo muna magawi dohot aka ala takasulir kami hamu masporo jadi apa yang terpasi nabi asa main majo gunta puji-pujian tempat di mata asa anggiat di hararan nami mendapatkan raja di buru nami om mamusi makahami di mobil tempat di mata main gunta puji-pujian
Kami Lasmaro ada katutimuna saya bangun di maka amat teribata lumo bidak ka di lokta jadi soalnya memang sidorong kami nang sepakatan kami itu mana pada Tunggu Lasmaro ada kami kita saat tahu dulu urus tidak di urus dalas angin bapak ini urus dan biasa muna Lasmaro pergi di mana lumo bidak pertutulan opera kami di hok di Lasmaro yang kau memahami semua mau paham darah kami alay mau bersuara dia ke sekarang ini rada kami iros tua siti di masih kopa orang parau na untuk susah dia lagu masyarakat pertanyaan memahami saya berterima nama Allah di bawah betul Tua litay ay mual binay tu panuhatan. Baik guntang mula-mula padung doa sahatan. Baik mual. Alaro jauh-jauh dia kami koronamion Tuhan itu lah. Sobat kadang di hawa kaum koronami sarihutna. Las di sopa haroro nami sarihutna. Nomor keluar hula-hula isnakarai di si sehari roma kami sarihutna. Sobat ini bang terjuru ke botol kami keluar kaum koronami. Perkosi kami. Isi.
yang berkosti nami. Asa mga lihat kami ibu ko di alaman yang mengurung mo. Mga lihat kami mga lihat ko. Baik mga lihat nila. Kamu atau menggorong sa luhut na waktu manimanang dia kalay nami bere nami dohon bere nami sa luhut na tinatakas di jauh-jauh niyo kung makulit ko kami terlubun na ng dito ko mo di buwa-buwa mo di nang kulinari na puro nyo direct kamu hajagaran ka sa namon tunad-buwa mo takas dohan nga ito magtangyan ito ang talibatan. Andia kariliahon di hamu masuk-masuk dauli. Jumpang manami mula-mula, nahok na dinalahat na namin sa luhut na. Adong do hatari na dua-dua ng ondo. Dan sudah dinapulong na sosakto dari Maria. Dan sudah ada dohon molotok pakai na susadia. Alaria to, mangirik kami tuhamu sa luhut na kamang baru namin. Molotok to sa dia perno. Di berjalan nih hasasahan di ulos kolon aku pasuk-pasuk aku kayak dia musa luhut na. So mani mo berjolo pasahan kami to amu kamang baru namin lain namin sa luhut na terlubungi may di mula wingan na. Asamu berontai, as berontai. So itu titik. Hah? Pas? Itu. Ah, mula hunganan na. Masih aturan na mo ise. Alintar na ito. Hah? Sana mo niya maglaro na ina. Iba mo na. Sige na. Beri menanam lagi. Margahay, isi dua. Apa iring si Bongguron Aparulas? Baik. Pasang terus gitu. Lagi dua. Dua naik. Iya. Nah. Memang. Sudah naik. Mereka menang. Magbelila mo, bamanip ka pasok ako sa naman ito kulur. Beriba komisi. Memang betul. Baik magandang si doktoran namin, asa humuhol namin, ibebera namin, do pagkaroon na kamang koronanya sa luna. Baik, nakapapos siya mo. Baik, siram pamugari. Pasiram. Gano'n. Jangan
Gigon semua porto dio dilas ni rohanami ang guru kalau tu sama dia be rohan mas kopa raja nami doang sekian tu ber rohanami diri masih kopa kuang pengaruh na nanti susahnya na bu besar kami saya mantai di betama namang buki bas batuna oke terkasih nami asal rohan manong bahulu na nayon newas na nayon hai. Siko puas alatanya keras ako tulad dari pamoron nami. Kan ma kodang sikor toron nami tinau multi o hinay kumawatan. Baik masih dio na sakte kumawasan. Panas.
Kabancahe, era utusan siang gereja GPI Kabancahe, di mana dihukum ni, kahokuni, najumur motingon siang rumah si. Dari itu soalnya dari kamu hamil 2 halap, soalnya hamil utusan saya Kabancahe, ala buat kamu soalnya dahulu saya Kabancahe itu so. Di sebagai pusarong na mga barangay sa Romoso. Jadi di siaran Sa songoni manong pagyaran. Kamu Luar dari hamuton namin, tuan dere. Asaroma muson. roh hamilison, pagbuahon, pagduduhon, naroon doang berduka cita di parlawin na tua. Jadi anong do hubok kami sa Saudi, seheragat di pakabunga, lao basaton nami tuamu. Ala naroon doang berduka cita, natur serta siyang GPI, na ihutom ni inakta mangata o pakisisipin siya punang makakundangan. Aso nagkabulok ibalak ko ito. Ito na. Ito mga sobasatan sila ng aral gajang mo. Marmula rin na nagawin, marmula na ulima, matukot ang mga ulit ang tapos na. Empat dilami. Kalau bertikenoni wen, bertawang, terus sinabi, terulagay, terulahuras, asal kan aja pawala gaya dia orang sana profesional. Saya berlaku untuk melestarikan nabi, lukai baju hata saudi, imam untuk permi kapur namion. Sesari manang dihamu, untuk permi kapur nami, pada pertikianon, kami siap hula-hulamu, umalotong kami, dihamu, untuk permi kapur pun. Anak dohun, huwag kamu sangat naborong. Kung mamulingan ng naborong ito, Omba, Sora ang Puli, Roma, at kahulugan na, at inasaluhod na, iba ni Pastor ni naborong. Jadi ang pilihan mo, sa pinagkaroon na borong anak na sa tuloy sa ulit na. Kaya sinahan ito, ibunin nila borong ng patakalon ng pinang nakapuli. Kaya sinahan na borong. Kasi, naman yung makalululo ang manakapas sa uliyan. Boy, laswat na! Iba ka sa partikiran, iba ka sa senaryo. Iba-iba yung mga borong. Ika, pero rame may Dirion, Dio, Leher, Abang ni Ari Pakoy.
Aliwase Parwahon Akanaron Utang Modon Om Manodok na Sihir na situbuhan Utang na sisigarang Om Adan Don Abi Asa Parwahon Kalboy na ako na maramaan Mulungan dong Mula na Raja dihawak ka ng mga marami sa luhod na So'y nabalik ka na Iwala doon ako daw So nang nangalosan Ano Bila namin naman ni Master Mula mo musir tinggal anda. Mula mau tutan na soalnya mo tadi ang mga Master Masya haram Ya, si nomor tur sa pasang, si nomor 4. Cak. Yan. Lupit to mas ya. Ini ada sabun mau berapa? Lihat. Kau mah, simpulan tak. Tabarruat jauh-jauh monologi kita katulang kita. Makanya pas. Asal ubasaan kami sa pol-pol namin. Iwawak na ang pera namin. Doon lang namin ang iwanan sa luhod na. Kasabayan na amang karot na mara namin. Dari gantikan na naman ang purpose namin. Siram. Rasakan.
sudah selalu makan lagi untuk beri konsolide dan mulia kami kesatuan itu aku penting untuk kami las orang emang profesional stop kira jadi orang lagi di orang di bahasa tamu kau lagi lulus di topis dia bapak ide lulus dari kamu las motor dari nami mobil aku terkenal dia sekolah lagi ada lagi kalau besok dia beron kayak orang kahana yang dua sih di masih kopak dong kahana untuk sosial dia lalu saat kami saya dapat di Batama sama kota Pasona kosong lima so SDTO mau kosong dia beba asmar hong raja kami wala tuh Jangan lupa kuda. Oke luar musik kami perkusi kami kama kita sopo kami raja ibu kami setengah buta diamu keluarga nainggolan terlumugi kunopar ni naboru na burjon rodo kami siat ale-ale kunopar ni naboru na burjon songoni utusan amatta bupati disuruh kami tuson ala amatta bupati berhalangan ke Jakarta kami mah disuruh sama magbain acara Kami. jadi dihamu keluarga nenggolang rodo kami disuruh na baturuhan na doho turut berbuka cita manang maghabog ni roha jadi malu diberi kami songok keluar pinagdoron matsay berbiasa do diberi kami dihasa do ni rohamuna boy hamu baik kamu jagar mergudang kasangapton na boru na burjon jadi malhami na kurang-kurang kami siang ale-ale suang-suangin ang utusan niya magkarubasi martangiang mahirap ni bata asa di jalo na boru na burjon tusiamon ni Tuhan dia manami inanami keluarga na rumah sang abihami iparsa urmat tuang ni na tua-tua tong rodo hami siang punguan ni silay sabungan na siap puta disroha dohok muse sima tua ni burumu diharoro nami para juru iparsa urmat tuang ni na tua-tuang adohok dohami songo padominamong nakin turut berbuka cita mau lihat mari Tuhan tah huwilalah kami do doh yak kajujur ngolu nakin ulima ulau sadari jalan enggan napi ngasukasun itu Tuhan tah
na dua-dua tanang jumuro pa horasonon bui sahat puna saur matua tong mahika martangyang gomos tutuhat ta perningkan basa asa digohi muse yak pasu-pasu na gudang abay rohan asonang hanon na huzuro jadi molos yak kami pungan di sini sabungan terlumo bima di amang nami amani harapan dohot inangi baru na inggulan na harapan jadi molos terus sobat dia ke ihararon nami sidoron nami parjuro au tari dei padok na tua-tua balitang ninna pagabi na nita motaboan arita magabi amardo masahuta lumobi hamwa hasutok kolon ala-ala do hamuna marsi tupul-tupulan asa dapat cuman padohan ninna tua-tua tibo tiang di rumah tibuat tiang di somo nungatong tibo umur ninna tua-tua tahun asirohan ituhan doho di bagasat tangyang ta saya itu mah umur ni artana posok asal korhatani kata obar tu anggaran dasar lingkungan sudah sebungan lumawi manusia na pinasaan yang kapamarintata narahut kita tongtong ngamarsi udur-uduran kaya memang pinasini ulonon asa hari-ara bunana hari-ara dakana ribut dohok gulungna tarsor na tuang ni tua-tua namion asirohan ituhan horas amana horas pusay dohok gulungna dapat ditanah doh kaya memang baik rombongan anak tunggali rekan-rekan Rasulullah yang sebagai sudah berulang sudah tunggu asli rohani waktu hari itu akan lalu dari yang biasa mula orang dakku dia mak terhidupnya tidak saat ini terhubungi penguruhi karena jaka ulau-ulau kemudian itu saat kami galas bawah kebenarannya kasama Opa Jabar rombongan ini tidak lahir Pulang nabis ka mau, ya kami kesempatan